mu myaka 9 gusa uwahoze ndetse wenda ushobora kuba perezida utaha Donald Trump yahinduye ishyaka ry'Abarepubulikani mu gihugu kigenda kirushaho gucikamo ibice. Bwana Trump ubu aragerageza gukora amahindura y'amateka mu ruhando rwa politiki muri Amerika. Umwanzuro w'ishami ry'amakuru rya televiziyo Fox News ubu ushobora kwerekana ko uwahoze ari Vice President Joe Biden yatorewe kuba perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika. Iri niryo ryagombaga kuba iherezo. Nyamara ubwo iherezo ryageraga, Donald J. Trump, perezida wa 45 wa Leta zunze ubumwe za Amerika, ntiyari yiteguye kwemera ko yatsinzwe. Ubaza amajwi yemewe natsinda byoroshye. Ubaza amajwi atemewe bagerageza kuturiganya amatora. Trump yakanguriye abamushyigikiye kubuza inteko nshingamategeko kwemeza ibyo byavuye mu matora ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021. Turarwana inkundura, kandi nimutarwana inkundura ntimuzongera kugira igihugu ukundi. Ibyakurikiyeho nibara mbere umuntu atashoboraga gutekereza ko ryabaho muri Amerika, ibyatumye haba itora rya kabiri ryo kumweguza. Ukudashaka kwakira oya nk'igisubizo kwa Trump byari bisanzwe ku mugabo utajya ukurwa ku izima. Nibwira ko ibyo mubona ari umuntu ufitiye icyizere kidasanzwe inyurabwenge rye. Bruce Butner na Susan Craig ni abanyamakuru b'inkuru zicukumbuye mu kinyamakuru The New York Times, bakaba n'abanditsi b'igitabo Lucky Loser, umuhombyi w'umunyamahirwe tugenekereje mu Kinyarwanda. Icyo gitabo cyabo kigaruka mu buryo bunenga uko Trump ubwe yiremyemo umuherwe wabwihaye ubwe. Amagorofa ya Trump yagiye yandikwaho izina rye mu nyuguti nini ziri mu ibara rya zahabu, ikigaragaza inyota yikabije no kwimenyekanisha. Yari afite imitungo y'agaciro ka miliyoni 200 ubwo yavugaga. Hari mu kiganiro yahaye The New York Times, izo zaje kwiyongera zigera kuri miliyari y'amadolari nyuma y'imyaka 10 nk'uko yabigarutseho mu kiganiro 60 Minutes cya televiziyo CBS. Trump yabaye indashyikirwa mu kwireherezaho abantu ngo bamukurikire no kwihinga mu kwimenyekanisha nk'umuhanga mu gushaka no kubona amasoko. Gusa hirya y'iri terambere hari ingorane. Kompanyi ze z'ubucuruzi zamenyekanishije igihombo cya burundu ubugira 6. Ibigo bye by'imikino yo gutega amafaranga ni nko gukina urusimbi byarahombye birafungwa. Trump yongeye kwijajara azamuwe n'ikiganiro cye cya televiziyo The Apprentice, umwiga tugenekereje mu Kinyarwanda, ari nacyo cyamugejeje ku gasongero mu nshingano yakoze. Bagore namwe bagabo, ngiye kwiyamamariza kuba perezida wa Amerika, kandi tugiye gukora ku buryo igihugu cyacu cyongera kuba cyiza. Nk'umuntu utagonda ijosi kandi utavugirwamo, Trump yabaye umukandida utavugwaho rumwe. Iyo Mexique yohereza abaturage bayo ntiyohereza abinyamibwa. Baratuzanira ibiyobyabwenge, bakazana ubugizi bwa nabi, abafata ku ngufu. Ntekereza ko harimo n'abakibeza. Nka perezida, Trump yashyizeho abacamanza 3 mu rukiko rw'ikirenga bafashije mu kuvana uburenganzira bwo gukuramo inda mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu. Imibare y'impfu muri Amerika ubu iri hejuru y'ibihumbi 150. Mu ntangiriro za 2020, icyorezo cya COVID-19 cyagerageje Trump, yihutishije ikorwa ry'inkingo zirokora ubuzima. Ariko yanabaye nk'usaba ko abahanga mu bya siyansi bareba niba imiti yica udukoko ikoreshwa mu ngo itakwifashishwa mu kwica iyi virusi. Hamwe na miliyoni 9 z'abanyamerika banduye ndetse n'impfu z'abasaga 230, abatoye icyo gihe mu kwezi kwa 11 bahisemo Biden nka perezida wabo utaha. Aho aviriye ku butegetsi, Trump yahanganye n'ibirego byinshi nshinjabyaha, kandi ni nawe wa mbere mu bigeze kuba abaperezida wahamwe n'icyaha gikomeye. Ariko kandi ntiyigeze akundwa nk'uko akunzwe ubu. Kuroko ku bwicanyi bugira kabiri muri uyu mwaka byarushijeho gushimangira umubano hagati ye n'abamushyigikiye. Imana ifitiye umugambi Trump, kandi yarokotse rwose kubw'impamvu. Ndetse nizera ko iyo mpamvu ari ukuba perezida wa 47. Politiki ya Amerika yarahindutse cyane kuva aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga. Kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo The Art of the Comeback, ubugeni bw'amahindura, ashobora kuba agiye gukora amahindura ya mbere mu mateka ya Amerika. Politiki ya Amerika yarahindutse cyane kuva aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga. Kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo The Art of the Comeback, ubugeni bw'amahindura tugenekereje mu Kinyarwanda, ashobora kuba agiye gukora amahindura ya mbere mu mateka ya Amerika.